وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga kalanggungan sing kami hatiranan, dari nesab kita ni mga zaman na to ini, amuna in waktu puas maghrib, at na tumakna kita niyo kana ya mulia may suko sin waktu pagpatumtum riyaon sa Allah ari nak magpalukay itukbal ko in guru kalasan mayroon na rukay ang kanser Abdul Nasir Abdul Rahman palit yatafaddal Syekh Atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasi sinallahu ta'ala hatiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu kawyaksahan. Humatud na isab kami ganap pangadjian maun pahadarat sing kamu. Hari hindi nasadya inabutan sin suara ini. Adapun in ayat ganap pangadjian yatud na mo maun pahadarat sing kamu
ayat kay man taglima, paayat kay man tagpito, Suratul Zumar. Mga kakasinsin Allah Ta'ala, di ayat ini, pagtawagan sin Allah Ta'ala umat haulihan. Pagtawagan kasi iwan la sa kanila sin Allah Ta'ala habang mayan sila dumayaw ing kabuhi di adunya, aula-aula ri sila mabutas ing karayawan dunya, manulin-tulin paadlaw kana-kana. Sabab na in dunya ini bukon paghulaan, panghapit-hapitan sadya. Biya sa pantunbula ing kahalan, maggulong. Kaya nga sa babiyad to, mga anak ka po, tenguan taniw marayaw, in palman sinallahu ta'ala sulat marikato taniw. Pamaugbog si mga bariman na kauna. Iwan piaugbugan si mga bariman, hauling jaman. Simingod kita niyo ha mga kakahinang nila. Makuyag hay nang marayaw, maastul hay nang mangi. Palman sinallahu subhanahu wa ta'ala, wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Tiyawag sinallahu ta'ala in mga ipon niya. In simambag sin partawakan, amura in mga bariman usugi ang bariman babae. Unang partawakan kanila yan, ittabi'ul Quran. Ay kamu mga kad-ngakad, ay siyo-siyo tao. Ay kamu mga kad-ngakad, ay siyo-siyo pikilan. Kan siyo-siyo pikilan, ayaw. Ittabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Akaraniw sadya ing Quran. May ta'yad to. Huwa ahsan min rabbikum. Karna amunaning sarayaw-rayaw dahing hatuhan niyo. Dumayaw ing kabuhi niyo. Iwan dumayaw ing kabuhi niyo dahon pakamatay. Mga anak ka po, magkakunahan kita niyo biyasim pamaugbog nila ini. Di dumayaw ing manusia. Apabila niya ri akaruning kabayaan sintuhan niya. Sabab kalna, Allah subhanahu wa ta'ala in nagpapanjari kaniya. Iwan sin sa barang kakukunahan niya. Dahil nga sa babyad tumisan hang tingi, way manjari akarun niya kabayaan niya. Tuwayra siya makad, ittabi'u ahsana ma unzila ilaykum. Akaraniw sadya. In sulat sintuhan maun kaniw amuna ing Quran. Akaraniw inda akan niya. Hinangan niyo. Iwan tangkisin niyo. Inliangan niya. Apabila induayan. Yamalan niyo inda akan. Tiyangkisan niyo inliangan. Amuna nini karayaw kaniyo sa lugay niyo. Matibot kamu hamarayaw. Tibutan ni marayaw,
Tibutan niyo rin sabtang kisanim mangi. Mga anak ka po, amod tim papaamalan kato taniw sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Min qabli an ya'tiyakumul azab. Hari pa kamu ragpakan. Hari pa kamu rumatung. Pakamatay. Ampeng kamatay. Dumatung dumadlaw. Dumadlaw ragpakanin tausing kamatay. Sarawa aong kamatay bigla. Dahil nga sa pabiyad to, inallahu subhanahu wa ta'ala, papag-us-usun kita niyo, papaglumba-lumbaon kita niyo. Paararun, hamarayaw, immarayaw, amura, imparman, sinallahu subhanahu wa ta'ala, hinangan niyo indaakan, tangkisin niyo inliangan. Mga kakasi, sinallahu subhanahu wa ta'ala, amod pin ayat, wa antum la tashurun. Di niyo ka na naman. Diagpakan na kamusing kalamma. Diagpakan na kamusing kamatay. Iwan saw pa makiana naman. Mabaya kita ni iwan di amaw nindo magpak. Dagpakan kita niyo sing kamatay. Imbar iman. Nag-us-us siya. Inbar iman, limamud siya hapag lumba-lumba pahinang marayaw. Imbukon bar iman, ginis babara panain liamuran niya, naglumba. Magkukusugin tao maglumba, yari habawaw singgumi. Sumagawa, inipapataod sinallahu ta'ala, pastabikul khairat. Paglumba-lumba kamu pahinang marayaw. Pag-uus-uus kamu pahinang marayaw. Naitayad to. Antakula nafsun ya hasyarata ala ma farrattu fi jambillah. Kalna dumatungin adlaw. Buhi pa kau, magsusun na kau. Ampay pagsusun. Haulihan, buko na unahan. Yung pagsusun na bahagi nagdua. Aon pagsusun, nahipo na kau sing kalugian. Hangkan kau nagsusun, nahipo na kau sing kalugian. Aon pagsusun, nahipo kau isab sing karayawan. Uy, may tayad to. In pagsusun na hipo sing karayawan, wala nakapagtawa. In pagsusun na hipo sing kangian, wala nakapagtawa. In pagsusun na hipo sing karayawan, nakapagtawat siya. Impamong si mga tao nagmamaksiat, bang sadya lang na wala ako nakapagmaksiat, nahinang ko yung kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tao marayaw raman ako tuwi diya dunya patuhan. Iwan tao marayaw raman ako diya dunya papagkahi ko. Nasa kali, bukun hat, wala niya hinang inda akan sintuhan. Wa in kuntu laminas syakirin. Dua sa lagu-laguin hinang niya. Wala niya pahinang inda akan kanya sintuhan. Ini karuan, nang lagi-lagi pa siya, nang udyo-udyo pa siya, na mama pa siya. Mga anak po, amuinin pa mong si mga sila nagmaksiat miyatay, wala nakapangayo kaampunan. Ada po ni mga bariman, usugiban bariman babae. Kauhaan tagupat kajam. Kanu min ahlil imani wa ta'ati wal ibadah. Ing kaaunan nila, di sila mutas dengan mga tao, kalasahan sintuhan,
inatay nila, insuara nila, impito ang gauta baran nila. May tayad to. Wala sila lisuan nagtaat patuhan. Wala sila lisuan nagibadat patuhan. Matagi na sila magkaunibang Panginoon, labi intagi nila magta at iwan magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil atas nila magpuasa sunnat. Sinyaw ng pagkaunibang Panginoon. Aula-aula pag-abot simbulan Ramadan. Mga anak ka po. Amod timbiyata kato tanyusin Allah subhanahu wa ta'ala. Impamong si mga tao, nagmaksiyat iabutan sing kamatay. Impamong nila hikarwa. Aw takula, law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Impamong nila, bang isa ba kulong na hidayatan sintuhan? Impamung bang kuno siya hidayatan sintuhan? Hindi na maambatin na paramaon kaniya. Di na maambatin diungog niya. Di na maambatin kita niya. Sarawa, magpahil-pahil siya, magligap-ligap siya, manglagi-lagi pa siya, mangudyo-udyo pa siya. Sa waktu yan, impamung niya, bang sadya ko sa blong niya, hidayatan sintuan ba kanila yaon? Lakuntu minal muttaqin. Nahinang daman na kulong na nagmamabuka patuhan. Sinsalaksa na yung kita niya. Sinsalaksa na hindi ungog niya. Sin sa kunom sa kunday na hindi ungog niya. Aula-aula jaman taniyo ini. Wairun manusia inway kaya sampayan sin parman sin Allah Ta'ala. Iban hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tumagawa minal ghafilin. Piya pahil-pahil. Wa minas sakinin. Wa minal mustahjiin. Piya pahil-pahil nang lalaki-laki nang udyo-udyo sin pag-agama. Iban sin tao mag-aagama. Amuan impamong nila hikarwa. Impamong nila hikatu. Aw takulahina taralazab. Pakita na kanila yung siksa, dagpakan na sila. Naway kapago yan. Ang pendiado niya ini, ang kapago yan. Aw takulahina taralazab. Iwan mamung na sila hawak to kakitaan nila na in siksa, dagpakan na sila. Law anna li karratan, impamung nila, bangisablong niya, dihilan pa ako waktu sintuhan, pabalikun pa dun niya, pa ako na minal muhsinin. Magmarayaw na kulong na patuhan, iwan magmarayaw na ako papagkahi ko. Agarun ko na yung kabayaan sintuhanan, tara ko iwan sinsiya. Iwan, agarun ko na yung kabayaan sintuhanan, tara ko iwan sin pagkahi ko. Mga tuan, amod timpamong nila hikatu. Tasambakan kanila sintuhan. Walau ruddu. Sansaw pa sila hibalik, laadu magbalik na sila pahinang nila mangi. Ipagbantog nila, pabakas sa kami nilaong na rito, sa piyabalik kami mari. Walau ruddu, so pa mahibalik na sila, laadu limanuhu anhu. Dubulon nila, impagmaksiat nila. Wa innahum lakajibun. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, intauri magad ha Quran, intau sumulang ha Quran, intau manay kurin nga Quran,
amunanin tao, apo daruan sing kaputingan. Mga anak po, ing kalingugan hamasa na to ini hasabab na sa inising pagputing. Bunga sim pagmaksiat. Bunga sin nanaykod ni manusia. Dahil nga kabayaan sin Allah Ta'ala, ialop nila, in napsu nila, in syahwat nila, in kabayaan sin pikilan nila. Mga anak po, amod timbiyay takatutan niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yambag na sila sin Allah Ta'ala. Bala kajaat kaayati. Ingkatan beta mo yan, panghimuting mo. Palman sin Allah Ta'ala, piaratong namaun kay mo. Dahing pahamasa sin Adam. Dahing papanagnaan sin manusia. Ina po Adam, indusan niya tiyo-tiyo nangayo na siya magtuyroa. Rabbana zalamna ampusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amod tim panagnaan pangayo kamaapan. Sinipon patagipon. Bukon pa'y sabpiag tuuran indusan niya. Nalaong siya sabab mag-ariad. Ampay na masa na ini. Piag dagbus. Piag tuuran. Pagtawbatan kura kumanlaw niya. Mga anak ka po. Baying ulungunin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakawa ilawan niya baying astulon daysan. Dahil nga sabab yan. Magmuhot kita niyo. Uuhon na to marayaw. Ingin hawabaran na to. Ay na to patay babawan. Sin kabayaan sin napsu na to. Iwan sing kabayaan sin syahwat na to. Iwan sing kabayaan sin pikilan na to. Iwan sing pikilan nila. Tarawa pataallo kuntan niyo pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bala kajaat kaayati. Parman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bukun bunalim baita mo. Sabing pabaitan niya, awang isa, bakuin nilaw nga hidayatan sin Tuhan. Mataud. Inna para maun kay mo nagbaita, ikaw rin nga mangi, agad kaw hapamandu. Wa kunta minal kajibin, wa kunta minas syakirin, wa kunta minal mustahjiin. Sarawain ikaw, mamuting sadya kaw patuhan mo, manglagi-lagi pa kaw patuhan mo, mangudyo-udyo pa kaw, haarama, piaramon kay mo sintuhan mo. Pakajabta biha, piyang himuting mo. Inikarwa, wastakbarta. Abu sadya ka. Piagabbo mo inbaran mo. Piagabbo mo in nikmat dihil kay mo. Piagabbo mo in pikilan mo. Piagabbo mo iningat mo. Inikarwa, inikatu, wa kunta minal kafirin. Ikaw, yung kaunan mo na yan. Nagkupur ka hasara sin Tuhan. Tu sifat sangi ngiyon kaniya. Ini kaisa. Pakajab tabiha. Yang himuting mo, yung Quran. Ikarwa wastakbarta. Nagabukaw. Nagtakabur kaw. Di mo tay maunin di nga Tuhan mo. Di mo tay maunin di nga pagkahimu. Intay maun mo sadya pikilan mo. Iwan napsu mo. Iwan syahwat mo. Wa kunta minal kafirin. Na ing kaunan mo. Na hinang nakaw rin nga mga tao. Nagkukufu. Mga anak ka po. Ilingog hamasa na to ini. Hasabab sim pagputing. Hikarwa, ing kalingugan na masana to ini, hasabab sin pagtakabur. Hikatu, ilingog hamasana to ini, hasabab sin hinang si mga tao nagpupo.
Mga anak ka po, imbar iman usugi, imbar iman babae, aong pamaugbog nila. Uno yung pamaugbog nila, kala Allah wa kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biaugbugan nila, imparmansin Tuhan, sulat maun kanila. Biaugbugan nila, in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin naraak sin Tuhan, naghindo kanila, inin hinangon, inindi manjari hinangon. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbuna an yuhibbakumullahu wa rasulah. Bang kamu matan-matan, mabaya kalasahan kamu. Kalasahan kamu sin Tuhan ni wan sin Rasul ni. Pag-ayad-ayad saja kamu. Wai Tuhan iayaran sin to imbaran niya. Baju niya niyayaran. Taumpa niya niyayaran. Tatak sin saruk niya niyayaran. Ahafidhu ala anfusikum. Ayarin niyo yung kabuhi niyo. Bukon kamu yung nagpapanjari ka niyo. Way na hinang niyo hawaran niyo misan ang sulag. Misan biyahang lupoy ron kaya kanaptan niyo na hinang nato hawaran nato. Khalkun min khalqillah. Pagpapanjari sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lakad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Napapanjari sin Allah ta'ala manusia pasarayaw-rayaw kapapanjari sa kalikyang mo. Na ang pagkamuri kumangi kalasahan na kamusintuhan niyo. Iban kalasahan kamusin Rasul niyo. Bang niyo ayaran ing kabuhi niyo. Biya din indagbusin pag-ayad. Addul amanah. Number 1. Tunayan yun amanat sintuhan dun kani. Inlingog hamasan na to ini. Way na pagpangandul. Way na pag-amanat. Amanat sinta upatao. Larak na. In puunan amanat. Amanatan. Tarasin ipon iwan tagipon. Bukun hat larak. Lubuh. In larak, aun waktu maripin, ampain luho, naway na. Tunayan niyo sa dyan amanat sintuhan doon kaniyo. Uno yan tuanin umanat yan. Pagtuhan. Makada kabayaan sintuhan. Himinang sindaakan. Lumayo siliangan. Mga anak ka po, amod timbay ta katutan niyo. Ilingog hamasa na to ini. Lingog halawang bahay nagtagna. Way na pagpangandul. Di na mangandulin ama haanak. Di na mangandulin maas anak. Ada punimbar iman. 100%. Mangandul siya anak niya. Mangandul day sabi na anak maas niya pa anak niya. Magpanganduli pianganduli. In bukon bariman. Way na pagpangandul. Bang maibing pagpangandul, pagtipo. Paglaog, pagakal. Bang doon yung pagtipo, yung paglawag, yung pagakal, way pagkasila siya. Yung pagkasila siya, puunan, kapital, singkatan, pakaradyaan na to. Dahil nga sa wabiyan, amuhan yung piagbalik-balikan. Piyara sin Allah Ta'ala kanabihan iwan hakarasulan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lilalan. Na,
Bangkita niyo mabaya, si magkasila sa kita niyo. Iwan kalasahan kita niyo sintuhan na to. Iwan sin rasul na to. Ayaran na to, ingin hawawaran na to. Bukunin ayaran badyo. Biya din indagbusin pagayad. Adul amana. Itunay na to in amanatan tara sin ipon iwan tag-ipon. Apabila kaya tunay na to in amanat, sintuhan ka to tanyo imbungan niya. Magtunay tiyo na ni kita niyo sin amanat hantara na to pagkay. Imbar iman hinang nilayad to. Imbukon bar iman, nakita na to ng kalingukan yan. Paganyaya, pagtipo, iwan paglaog. Ini karwa usduku ija haddastu. Pagbisara sadya kamu simbunaan, ay kamu magbisara simputin. Marayawin naguhunong dahil nagbisara, wangin ibisara puting. Misan pa'y marayaw. Bangganta o ay narumungog, na ay mo nalupas ha. Usduku ija haddastu. Nabiya din ng kaagi. Mamisara kaw ang pakawri makaputing. Bisarahanin din hatuhan. Paglapalanin din hatuhan mo ay mo paglapalanin din akal mo, iwan din akal nila. Wa qulu lillahi husna. Ini pamung niyo sadya. Kabayaan sintuhan, pabaran mo, papagkahim mo. Wa qulu kaulan syadida. Sababing kabtangan marayaw. Nakabak pahalain naglapal, nakabak pahalain dimungog. Iamalan niya iwan wala, hakuti ka kasabunalan nimbiyayta niya. Kabak siya pahala. Uno yung pahala yan, pahala sarak ka. Sadaka. Qaulun ma'rufun sadaka. Bukon kabtangan magpabantog. Bukon kabtangan magbayta sindayaw. Sakawa ing kabtangan magbayta sindaakan sintuhan, iwan unin liangan sintuhan, unin patangkisan, uno ini papainang sindum iwan sinadlaw. Mga anak kapo, yamalan nga to simbar iman. Hamasasin Nabi Abu Bakar. Sambil wiyayta. Sa diungog na to sadya. Tiyo din nagamal. Bariman sa din nagamal. Timbangon. In karayawan ni Abu Bakar. Isa-isa niya. Iban sing kita niyo. Mabugat in pahala sin karayawan ni Abu Bakar den katutan niyo. Mayinkan salim puasa na to. Salim paghaji na to. Salim pagsambahayang na to. Hauno siya nakabidda. Den nga mga nakabidda siya. Wala siya nakapamuting patuhan. Iwan papagkahin niya. Taniyo mga tuhan. Impag-akal hamasa na to. Sa lugay si Manu siya di hiundong. Di sila makad. Hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suway na raw magpakin. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Faja'atan wa antum la tash'urun. Bigla di niyo ka na naman pagsayong niyo ito kamalawang singkubol. Amad to mga tuan. Ingkabtangan marayaw.
makasapaat kaniya kabuhi, makasapaat kaniya kamatay. Ingkay na pusan, maglasa sila, magkahi ibang kalasahan sila, sintuhan nila, iwan rasul nila. Usnul jiwar, marayaw, kasuddahan, pangdaig. Pangdaig, halom singkauman. Pangdaig, hatas sa sakatan. Pangdaig, haram simtawo. Pangdaig, hakatan, pakaradyaan niya. May tayad do. Tao maadat patuhan. Misan na kau maadat patao, bang kau rin maadat patuhan mo. In bunga sindayaw mo kasuddahan na pangdaig mo, sabab sindayaw mo kasuddahan patuhan mo. Sabab si maadat kau patuhan mo. Di nakabakan, di nalawakon sintaw, intaw marayaw addat. Lagon sintaw rupa. Malingkat long niya, madurog long niya, mataud long niya. Inipapalawag sinallahu subhanahu wa ta'ala. Why? Na, ang pakita niyo maglasa, magparayaw kita ni wadat pa kaniya. Maadda timanghod pamakulang. Maadda timakulang pamanghod. Maaddat magmaas, maaddat magtaymangon. Naturan yun yung pamung sintao. Nalaw naway magaddat ka ako. Susungon pagaddatan da ko. May tayad to, bang mataas na yung kawasak ko. Malago na yung gulalan ko, mataod na yung sin ko. Ayaw palaw nari ko kampong, imbukon ko kampong. Inasal niya kampung kami. Misan imbukon kampung. Kampung mo sa ako nilang na to. Hinda? Mga anak ka po, inyad to kakuyaran, hantara sintawiwan tao. Sa wala dito, yung kuyag, hantara na to iwan sintuhan. Ilingog jumato. Kabukon bariman. Dahil nga sababian, kabtangan, sinambuok. Paalahin, naghihinang pamarayaw. Impangatudlaw na sintao, inrejiki hasin sadya. Pang matawdsin mo, yaon na maon na pagkaon mo masarap. Aon na pamayway mo, yaon na yung kataan sarap, pang matawdsin mo. Okay lang nenyad to rejiki, sagawa. Adna darajat rizq. Mababa rijiki inyadto. Sa baba rijiki insin. Sa kawaim mataas. Ala darajatir rizq. Insa taas rijiki. Hantara mo iwan sintuhan mo. Hantara mo iwan simpagkay mo. Amo na intao maingat magtuhan. Nariyad to yung atong sintaw rijiki. Intao maingat magtuhan apya. Halawm siya marayaw. Lawngsin bahasa Amerikan healthy siya. May ta malanu illaw malanu ingwa. Nangangayo siya kaampunan patuhan, nangangayo siya kaampunan papagkahin niya. In sa rayaw-rayaw rijiki hikatu, as-salah huwal islah. Amo na yung tao mahatul, baywan makahatul. Wailingog, maingat mang lasa. Iwan, maingat kalasahan. Ni masa na to, ni magpalasa sadya. Talago-lago rijiki.
Maingat kau manglasa, iwan maingat kau kalasahan. May tayad to. Miya makad kau sing kasabundalan, iwan miya makad kau sing kaadilan. Namura-murahan, mga anak ka po, tub-tub na rin to. Pagtaayunan na to ing kabayaan sintuha. Uuhon na to yung jasad na to. Uuhon na to yung walihan na to. Pataalukon na to, pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sila rayad to. In pasanyang unsintuhan dia dunya iwan hadlaw akhirat. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan nazata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum